ijonjora rya kabiri rya UEFA Champions League kabisa ku mugabane w'Uburayi. Champions League yagarutse, hanyuma kandi dufite kimwe cya kabiri cy'igikombe cya Afrika cy'abagore, dufite igikombe cy'Uburayi nacyo cy'abagore kabisa ari ku mugabane w'Uburayi, nabo baraba bageze muri kimwe cya kabiri. Amakipe nk'Ubwongereza n'Ubutaliyani ziraza kuba zimanuka mu kibuga. Iyo mikino ndetse n'indi tutababwiye ndetse n'ibijyanye na groupe za VIP munyemerere ngaruke mu kanya byose tubyinjiramo. Nakoze cyane nkuko nari maze kubikubwira, mbanje kugusuhuza kandi ndakuramukije aho uherereye hose, ndakubwira ngo amahoro n'ibigisha Imana itanga bibane nawe. Wowe udawema kudukurikirana buri munsi n'ubundi wakoze subscribe kuri iyi YouTube channel, uracyari inshuti yakadasohoka mu by'ukuri, Imana iguhe umugisha. Hanyuma rero nawe ukiri mushyashya wenda n'ubwa mbere udukurikiranye, ndakumenyesha ko ino YouTube channel ni imwe muri YouTube channel zazakugira akamaro, kuko tuganira ku mafaranga, tuganira ku gukorera amafaranga, gutunga amafaranga ndetse no kuba wakuba amafaranga, bivuze ngo kubyaza amafaranga ufite andi mafaranga. Mureke twanzike twinjire duhereye muri groupe zacu za VIP. Narababwiye ngo no mu gihe mutabona video hano kuri YouTube, groupe yacu ya VIP zo ziba zigenda zikora 5 kwa 5 kabisa, ho amapari abamanuka ni ibintu byo biba bimeze neza buri munsi. So tujoiningira muri groupe yacu ya VIP, twandikira kuri nimero tubaza ngo bisaba iki kujya muri groupe yanyu ya VIP. Babwiye ko hari kofi umuntu abanza kubagurira, ni kofi imeze gute, ni umuntu yishyura. Ushobora twandikira rero kuri 0794486332. Nimunyemerere duhere muri match za Champions League. Ku musaha y'isamo ya kumasaha y'Kigali, ekipe yitwa Bafite iraza kubihanganya n'ikipe yitwa Maccabi Tel Aviv. Ekipe yitwa Bafite icyo wayimenyaho ni ikipe yo mu gihugu cya Cyprus, ibihagaze neza cyane kabisa. Ikipe ya Bafite ni ikipe rwose igikunda gukompeta ku mugare w'Uburayi cyane kabisa, iki kagenda yigaragaza. So irasa kubihanganya rero n'ikipe yitwa Maccabi Tel Aviv yo mu gihugu cya Israel. So ni match ibuze kubikomeye cyane rero, ntabwo ari match mu by'ukuri nakubwira ko ibuze kuba yoroshye. Ndaza kugusaba rero ekipe ya Bafite kuza kuba ibona igitego, Bafite to score over 0.5 goals kabisa muri uyu mukino. Hanyuma kandi duhere kuri match ya Copenhagen na ekipe ya Drita. Ndaza kugusaba first half pa Copenhagen to win, uvuga ngo Copenhagen yo mu gihugu cya Denmark kuza kuba yatsinze umukino mu gice cya mbere. Hanyuma ekipe yitwa Holland iraza kuba ihanganye na ekipe ya Dynamo Kiev. Iyo Holland kabisa na agakipe reka nze murebere championnat gaturukamo, ni muri za championnat ziba zifite qualification zo ku rwego rwo hasi cyane. Aka gakipe rero gaturuka muri championnat ya Malta. Karaza kuba gahanganye rero n'ikipe ya Dynamo Kiev yo muri Ukraine. Nabundi uyu mukino ndaza kugusaba Dynamo Kiev kuza kuba itsinda uyu mukino. Hanyuma ekipe yitwa LFS niyo muri LFS iribuze kubikina na Malmo yo muri Sweden kabisa. LFS yo ngira ngo niyo muri Latvia. So iraza kwihanganya na Malmo rero, ndaza kugusaba Malmo n'ubundi kuza kuba itsinda igitego. Hanyuma ekipe yitwa Shkendija na FC Basel na FC Steaua Bucharest yo muri Romania, ndaza kugusaba Steaua Bucharest kuza kuba itsinda umukino cyangwa se kuwunganya. Reka turebe ku yindi match ikomeye cyane, ni match ibuze kuba ihuza ekipe ya Rangers cyangwa se Rangers nkuko mukunda kubivuga, niyo muri Scotland. Iraza kubikina n'ikipe ya Panathinaikos yo mu gihugu cy'Ubugereki. Iyi Rangers ni ekipe rwose ikunze kuba ubundi iri mu matsinda, hakibaho amatsinda yabaga iri mu matsinda ya Champions League. Ni ekipe ikunda kuba nyine iri muri Champions League buri mwaka ku buryo ntago mbona na Panathinaikos nayo ni ekipe ikomeye, ariko imyaka imaze itaza muri Champions League ni myinshi cyane, kubera ko yari imaze imyaka myinshi cyane idakandagira muri Champions League. So sinekereza rero ko ekipe ya Rangers iri mu rugo igiye gukina n'ikipe ya Panathinaikos. Ndaza kugusaba rero n'ubundi ekipe ya Rangers kuza kuba itsinda uyu mukino. Hanyuma ekipe ya Rijeka niyo mu gihugu cya niyo muri Croatia. Yes, nago nibeshye rwose. Rijeka niyo muri Croatia, n'agakipe gatanga amafaranga cyane. Yasoje
yasoreje ku mwanya wa kabiri niba ntibeshye. So ikipe ya Rijeka rero kuri Ludogorets yo muri Bulgaria, mbibutsa ko Ludogorets igeze ahangaha isezera agakipe isezera ikipe ya Dinamo Minsk. Dinamo Minsk ni ikipe iba ifite imbaraga, Dinamo Minsk kabisa. Rijeka reka basi reka imache tube tuguze over 1.5, reka imache tiguye over 1.5, ni match ikomeye cyane, ntago ari match mu byukuri umuntu yaba akereza. Reka tuzamuke kandi kuri indi match twagiye muri bya bikombe nababwiye turi buze gukurikizaho. Tugeze mu gikombe cy'Uburayi cy'abagore, ekipe y'igihugu y'Ubwongereza iraza kubikina n'ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani. Icyo bamenya aya ma ekipe asanzwe agundagurana, kubera ko ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ku itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2024 yarashe ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani ibitego 5-1. Hanyuma kandi muri 2023 mu kwa kabiri ku itariki 19 ikipe y'igihugu y'Ubwongereza irasa Abataliyani ibitego 2-1. Hanyuma kandi 2017 1-1, 2014 2 by'Abongereza, 2013 4 by'Abongereza kuri 2 by'Ubutaliyani. Birumvikana yuko ekipe y'igihugu y'Ubwongereza rwose ku ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani ni lazima iyi match hondaza ko ngusaba over ya 1.5 goals muri uyu mukino. Reka tuzamuke kandi ku ikipe ya Nigeria iraza kubikina n'ikipe ya South Africa z'abagore kabisa. Ni ku bugabane wa Afrika, ni igikombe cy'Afrika cy'abagore, ni muri kimwe cya kane nabo ekipe ya Afrika y'Epfo mu byukuri igeze ahangaha yaragiye irwana ingamba zikomeye cyane kabisa, kubera ko ekipe y'igihugu ya Afrika y'Epfo yabanje gusezerera ekipe ya Senegal kuri penalty. Ngira ngo murabyibuka rwose ejo bundi, ni match nene nabayeho kabisa abantu banje kabisa muri groupe. So isezera Senegal yo kuri penalty 4-1 yari yatsinze mu matsinda, ariko ikipe ya Muri ibitego 4-0 inganya na Tanzania igitego 1-1 kandi itsinda Ghana ibitego 2-0. Iyo niyo mikino yabashe kubikina muri kino gikombe cy'Afrika. Hanyuma ekipe y'igihugu ya Nigeria y'abagore kabisa yo igeze ahangaha yarasezerera ekipe ya Zambia muri kimwe cya kane yitsinze ibitego 5-0. Hanyuma muri kimwe kandi mu matsinda yanganyije na Algeria ibitego 5-0, inganya na itsinda Botswana 1-0, irasa Tunisia ibitego 3-0. Urumva yuko iyi match kabisa iraza kubikomeye cyane. Icyo wamenya ku mikino yabagiye bahuza icyo bita head to head, ekipe ya Nigeria kabisa yatsinze 1-0, 2-1 bya South Africa, 2 bya South Africa, penalty nyakoresha. Urumva ko ni ekipe zihangana pe, ni ekipe zihangana, ariko ama ekipe ku mugabane wa Afrika rwose sinzi impamvu ari magenda bura gorazo. Ariko ino match ndaza kugusaba kuza kugura Nigeria kuza gutsinda umukino cyangwa se kuba iwunganya Nigeria to win all draw. Reka tureze kuri match ya Maroc iribuze kubikina n'ikipe ya Ghana, nabwo ni ekipe z'abagore n'ubundi ni ibitego muri kimwe cya kabiri kabisa cya CAF Women's Cup of Nation kabisa. Ekipe y'igihugu ya Maroc igeze ahangaha muri kimwe cya kane yasezereye ekipe y'igihugu ya Mali yayitsinze ibitego 3-1. Hanyuma ekipe y'igihugu ya Ghana yo igeze ahangaha muri kimwe cya kane yarasezereye ekipe y'igihugu ya Algeria itsinze kuri penalty 4-2. So Algeria ni ikipe yahabwaga amahirwe, ariko ibasha kubitsezererwa n'ikipe ya Ghana. Birumvikana ko ikipe ya Ghana ntabwo iribuze kuba yorohera kabisa ekipe y'igihugu ya Maroc. Niyo mpamvu ndi kuza gusaba ino match kuza kugura over 1.5 goals muri uyu mukino. Munaminda gukunda cyane nkuko nawe wahisemo kubana natwe. Dore ngizo ipari dufite muri uyu munsi wa none. Navuga ndi gushishikariza abantu, dufite groupe ya VIP kandi ndetse na VVIP bagomba kubona amapari yabo nkuko basanzwe. Kugeza ejo tuzaba dufite correct score ifite OD 121. Hanyuma kandi dufite ipari ifite OD 10. Nuko twandikira twaza ati OD 10 kugira nyibone birasaba ngahe, kujya muri VIP birasaba ngahe, ese kubona correct score birasaba angahe. So twandikiye kuri 079448 maze ubundi bane natwe mu bintu byose dukora, ujye ubana natwe muri video zacu za buri munsi. Ndagushimye kuko abanye natwe. Reka dusubire mu biganiro byacu biri imbere. Ciao mon ami.